Trg Slobode u Beogradu će sutra 9. marta najvjerovatnije ostati bez demonstranata i bit će kao i sada ispunjen šetačima. Organizatori demonstracija, vođe opozicionih stranaka, su u posljednji čas odustali od namjere da na bivšem Trgu Republike obilježe godišnjicu događaja 9. marta 1991. godine. Udružena opozicija pokušava da rizik od bilo kakvog vandalskog ponašanja demonstranata svede na minimum, ali i da se izbjegnu sukobi sa policijom koji su prošle godine izazvali krvoproliće u glavnom gradu Srbije. 9. marta prošle godine Srpski pokret obnove sa liderom Vukom Draškovićem je i pored zabrane organizovao protestni miting na Trgu Republike. Pred desetinama hiljada pristalica Vuk Drašković je tražio od vlade Srbije da poduzme hitne mjere kako bi se obezbijedila nepristrasna uređivačka politika u informativnim emisijama televizije Beograd. Ja sam odlučio, vodit ću vas na televiziju, rešen da podignem. Kada je Vuk Drašković pozvao demonstrante da na juriš zauzmu zgradu televizije kako bi sami najurili odgovorne urednike, došlo je do sukoba sa policijom, ali i do divljanja demonstranata po ulicama kako Beograd do tada nije upamtio. Epilog prošlogodišnjih demonstracija je 2 mrtva, na stotine ranjenih uz ogromnu materijalnu štetu na polupanim izlozima, prozorima zgrada i automobilima. Tada je i Vuk Drašković bio uhapšen jer ga je vladajuća stranka optužila zbog poziva na linč, a demonstracije i obračun sa policijom okarakterisala kao napad na ustavni poredak Srbije. Odlukom da protestni miting umjesto na Trgu Republike održi na platovu ispred hrama Svetog Save, opozicija je nesvjesno priznala da nije u stanju da mitingovanje sruši Slobodana Miloševića i socijaliste, jer su oni upravo na ovaj način učvrstili svoju vlast. Možda je tome doprinijela i činjenica da prema nedavno sprovedenoj anketi građani najviše povjerenja imaju u predsjednika Srbije, za kojeg se opredijela 1/3 anketiranih. Drugi na rang listi, ali daleko iza Miloševića, je Vuk Drašković sa svega 6,2%, dok je na 3. mjestu izbio vođa radikala Šešelj sa 4,4%. Interesantno je napomenuti i tu činjenicu da 51% svih anketiranih građana ne vjeruje ni jednom političaru. Najveći problem ovdje u Beogradu je uloviti nekog od vođa udružene opozicije. Dok jedan dio od njih stalno diskutuje kako da nastupi na sutrašnjem mitingu, veći dio njih se krije od očiju javnosti kao što je lider, na primjer, Srpskog pokreta obnove. Najradikalnije se ipak izgleda ponaša radikalna stranka. Za svaki intervju sa njihovim vođom stranka zahtijeva od $500 pa naviše. Vođe opozicije nisu propustile priliku da optuže postojeći režim za sijanje straha gradom i Srbijom od sutrašnjeg mitinga, navodeći da su već formirane grupe koje bi razbijale izloge i radnje kako bi se krivica svalila na opoziciju kao organizatora demonstracija. Izgleda da je i veliki broj građana trenutno protiv održavanja ovog mitinga. Sjećajući se prošlog 9. marta, neki strah izaziva, a sad možda je to i dobro. Mislim da nešto ipak treba da se menja. Mislim da će sve biti u redu i da će Srbija na kraju da se složi i biti jedinstveni i krenuti u nove radne uspehe i napore kako smo to činili 1000 godina. Bolje bi bilo da oni malo porazmisle, znate, i jedni i drugi, jer nas samo može da izvadi ta sloga. Drugačije ne može nego da se ukaže na postojeću vlast da do sada ništa nisu dobro uradili. Prvo, 50 godina komunistička bolševička partija bila na vlasti jer smo bili njihovi robovi. A kako bi to drugačije moglo? Ja postavljam pitanje da idemo, ne da rušimo, ne da otimamo, nego da iskažemo na jedan demokratski način, da bi oni uvideli šta znači demokratija. Po mišljenju mnogih, opoziciji nisu potrebni neki protestni mitinzi, jer katastrofalna situacija privrede u Srbiji, kao i predstojeći socijalni nemiri, će sami primorati vladu Slobodana Miloševića da prepusti komandnu palicu možda sposobnijima.